adora sumakata ina adong dori patu pahami sikat me gatini tutu di pangano narampas nama udah tu nggak tahu dah orang nasi di sini nggak tahu dah alai yang boleh tak tahu boleh biar om major aja nami dah boleh terpain kami jadi di son rahmah kita doa supaya lah pasahat tu hadulin kejulut timah turut gatini sikat di pangano yang untuk kita bisa calon Ihamu hahadulinami ang idulinami Ison di pasar tani Sikat digati tutu si mangaron Iman tinggi si juara Terus sumonop peda boy terbaik kami Raja nami hahadul yang iduli Las marau macaro Sumon kata itu dua madokoron Bapak nama hal tu madaya gata tiru bibian Oras mau nama jalo tu ganda nama ngalehan jadi mau lihat ya mak di kita karena marang-marang di sepinopar kita raja napasang si manulang nung taktas tajalo na kinon ima sungupartad dani nama pengguraja kita bagasan sadari mulutuk sonope jolo tapatulu tapatupa hadua peta buat haputusan muse manang na kembali itu na somal. Jadi manang na songo dia peon nomain tahalason ma akan na ulinari kanate. Yang uburu nami rojo hamutuson. Sahala pe hamu. Ola memutar rondo. Sidang Roma muncul. Utama seiring dengan jarum-jarum. Gini, kalau kamu jom di tangan naik kamu. Sekali pedak sekali. Itu. Karena jadi ada orang so asa tapatota major on mulu adong do pian nonaning mangan iparade hasuhutut do si pangan. Itu alai mulu tu pian non ala baru pihita kena bersimpangan namangan diturut semua namangan bamolo simpangan ini baboy man di bawah betu jabuan nom se sore jam kanate jadi ngahujalo hami be di sita salutna kita pinopar do putar raja napas sada ditahita dos nirohat kadoon dinauk tapatupa di area sal molutuk sonope numay jolo tapatupa ba las marohata di sita halat summa malas ngerohadita deh. Jadi pinasahap memusai Tuhan mana mangaturkon sumod dia parpea. Nauli raja nami. Teri. Pak bola semang kamabay. Bola dua. Ulangi tarik tangan aja sih. Tahu lu berarti. Saya dah dapat kit ke baru. Semua tarik tangan aja sih. Domba Raja Nabi. Dia kamu haduli. Nauli. Nabi. Jadi apa kita dua suruh pawang. Jadi tepatota majonate. Parjolo majo sa song natalida parahan na mabubuhan natin. Nyoma jabar tu haduli. Pinopar nyo puta tuan dagay. Nyoma jabar pinopar nyo putok sa dora. Nyoma dohang ni dulu raja kak. Nyoma pinopar nyo putok sungguh. Nyoma pinopar nyo putok kakang. Nyoma pinopar nyo putok di raja putok. Nyoma tu pengurus ni Raja Napas. Dongat sahuta. Siya kamu matu dongat sahuta mana nasukan. Siya kamu mete. Makan tu bonami. Ayah, yang mana lu? Dia pergi bangun. Oh dia sini ada. Dong Raja Napas sang dong. Asa taruli aka panyaran. Nah bagi kamu.
Jadi on surung mon. Ate lebih ahakan. Jadi panganatnya tu pani satu ton, udang mapinasuna. Jadi kananeng mas panganong may takanamangam mangama asa tauduti ulot ta. Ate. Dihita sa lubuk na masipangano ma kinulahan nga pagkatiyaw na pala di pikyon. Dihamu hahaduli namin ang dudili namin. Tolong kasat kami tuhamu ni kudutus si panganom. Ima na mangido mangelis mahamu tuhamu. Dihamu hahaduli namin dudili namin. Ima na nang mangulahon adat mahitap tuksutu tanggal 20 siya rilot. Takka suraja nami dan boy ulang kami on ang doso panguruti o siap kamu akadumi kami dulu kami. Amudo nama ipacang kami dalam umang di salani. Babon nami matutu bulan di tanggal 12 Yaun 5 bulan taruhan kembali. Kita masuk di gereja Katolik. Jadi Panginoon nami, Raja nami, asa siap kamu manian na mga luhi syukur ni Raja Tulangta, Raja Sitijak na mangido na mga elek kami ito amo Raja nami amo man ang mga turokon persinabi Ulauta tunggu Raja ma Tonari Raja nami jadi bahasa tayo nga partito to amo suko dong setar paing kita malilik dulu sesong nahiran ng malaki dyan boleh tuh mak Alin ko makatay si pata gugusin yung nomor kang ipon mo ay jadi boleh ate madihita ate dia ka ulauta si sada tahido hita si sada tortoran si sada pabayanan do si sada ulau sada luluboron na sada anak do hita uputas jolo tubuh partu siya gudi na pinukkan yo putta na parjoloi idotong na tayo tanak kanag nang pihita numan adong na siya bakara adong na siya pakat adong na siya parilita puso do dia alay tongdo na ni rahot ni holok kita sa luhut na jala memang ido hasadaon nasa itapupuk sa lelengon kodo au doho dangadong mangalo dos nero di hasuto bolonan nung atunggok las ni rohanami jala takasdo di pasangapamu di patamahamu di pasahatamu tuhami ima naneng asasadahita mangulahon ulauta kalumobi majalu uduran di hula-hulata Raja Sitijak di tanggal hari Sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 11 sir artinya pukul 11 on ikom majalu hula-hula mahita niya na paduahon muse nagtunon alaulauta ulaon ima tarujua esensina hita ma ulahan nama hita mamana parade akka panginuman dohot akka do lagi tiar piharoro ni raja ni pamurot kadulaulata raja si Tijak mardo mutusima dihita sa luhutna asa tasagihon ma akka petugas na hubbar tu si asa ang giat niya tung denggan ulauta lima di tanggal 20 April 2020 sialani nung nagkinodos ni rohata sadani pagkatayot maradokpon hula-hulata Raja Sitijak pasahatot do sinamot ni pamurumeta udang na 25 juta rupiah. Jala ulauta ulos sadar. Jala ulos na kinongan diuloy na sila do pangiduata hatahonon nama anon 10
itu alai koordinasi masuk hutan non asa sarupa ulos nggak tadi ate asa tong tenang pula kardereng jaga 10 itu man non kan Popartu simara akka naneksi taringotatta di pangaradiotta di pakkobasyotta na parjolo ala potta do parumetta sianingan anorla sianingan anokan durasi ni perdalanan alana mulai hari Sabtu ay poha di sonak kegiatan senam apa olahraga ditutup di hasuhuto nordo sada nek sordol hono ay di halak parumay baru setuli Sektadi nahamu nak parumain, dang nama ngajari hamu, alainya pa ingot todo. Enak pula salah si batuana pa ingot to parumain nate. Talumobi hamu kaina. Alane ko na pemuna do sok parumain ta. Hape ko saha di gereja pukulon 30. Setengah pitu dah. Jadi ikon sir do tiki ipak semuna bang mobi parumai paupui dibantu lau marsanggul atau padinggaton simbatuana buru-buru mata buru-buru pada itu padinggat kamu ada jadi hope mani opuni pai mau ai kata do ba kalau na mekel do hobi datang ai kelminyan pala soroha do ay do naktinon bagat do hamun na ay urot no ko labba tu baktar mirong lu batu alay la sa digos do diogot soroha tu lagi ni gago tarnik na kotu ay madahin jadi asatong do hita na bas katingotan nate unang HP molo di Katolik lewat 5 menit mata sodong marisuang akaulo kate jadi imat kamu dai namda atong sila alana siya non sering do ditutup pon di parapatanan ditutup lao olahraga buang dari sal tinggal non jadi car free day atau pamubo bebas waktu basiate ido naneksi paingotok kutuha jadi dihita kumbolo protokol ra siap kamu mai jadi penanggung jawab siap kamu mai penanggung jawab ni ulau baik maka nyon kangi di rumah istrio jadi sotung gawe hamu kalib-balibate ra olop alana bantu hamu asatong dengan do nang gawe masih pasubur baboha boy do hamu masih sunggulan ngabohabo sotuk terlambat kita bah namu jalana japitu 30 nung ikon acara di gereja Olah durasi ini waktu lumayan, olah 30 menit do 5 mengenai masalah sarapan pagi. Narik pasti kodokku sarapan pagi ini sudah pada dia berarti hita. Catering kan, asa tong dia atau kalau nasi bolo. Sore tong mas saja gulang. Molutuk PH midang bui letar di sini main. Ba tole mak molutuk itu gedok PH minuk patujulo apa julo. Ba tinggam ma baik kamu ate. Alai supaya ngotokku robah waktu na selalu boleh di telepon nomor dalan ini HP saya pinaima akhir pono tak kos binoto si pata kos lah nomor dalan ini HP saya tok pinaima itu lina HP mertorai ini tidak jadi marah mengenai masalah tu taringo di nagabe kapar kubas protokol atau kamu mate atau kamu main koordinator kapar hubasna atau kamu may kalumo ay sinuburo namin di son naman na libi si Manalo do lang rohu ida si Manalo alana ilu hubereng na libi cepat gesit arong bere mulu hujuhami hamuna ulang itong masih bere ngak kamu bela koordin hamu itong kan ay poso-poso do pe hamu ne popas do pe asa tong menontor dingganate buru nami unang badaw atu dia law basay law tu luar mari sapi ipasojo na mari sapi nang ko para sa tok kenate
penasehatmu petong nak seman marisap po dia. Ebit ko ning matuti sa sarong. Sampai keldo. Jadi ima hidup rohak. Molo dia kana majalu ulo sanon dengan mabedian. Alana torpabuahian. Ise kasih jalu ulos. Sotung madau-dau. Na majalu ulo sanon dengan marpakaian marina di baju. Marjas. Jalan mulu, bawa lo rapi ya, barbaju bawa rapi ini lah kan. Jadi mulu majalu ulos numain, dairo mulu isot dumusin main, mulu sanor tepat satu ulosin nabuti amat tamarisot, tidak tadisot. Nak salah. Awal si pati satu isot nih, aduh nangin naroha, saya tohon. Desar hamu jutu soningo haperang di BG. Ujung naga besoni makan, jadi denggam mabek kamu ate. Mengenai masalah tu perjabaran, amani dia itu sih. Oro dia selo. Siap mana? Dibantu oleh Pak Bogor. Bodoh sebogor atau amang. Agak dulu betul. Wah, mulai anu kata salah. Ada usaha tu. Siap. Ada orang ni mu siap. Kau kan bisa sung nomor per. Oh, siap. Torido. Siap. Dibagi, dibantu doh sudah boru. Jadi napasahaton tudu-tudu ahao daido mengenai masalah sulak-sulak natabu. Tuhula-hula tijat. Ulang dah besahat tu salu. Tutulak ta doh tu dia. Nyon raja nami tulang na burju sulak-sulak natabu. Nyon baik kamu nang kepala lima halak. Aka kamu main nama samarangi. Unang boru. Ay kita lupa sahat tong sulak-sulak natabu tuhula-hula. Pero baca maisi. Nah, bantu hap mana pasahat to nahon ahado guarna jabaron nuto marlojong tangi hok kamu o majabar tutulang nami lapatan na siap turi di dia halakna berek kamu nama nyuk mitpe asa berek kamu nuto marlojong jadi satong jojoran non dia ka pasahat ni jabar unang niya narong disiyan non naman dok ay sunok po jalo hami jabar jadi jabar namin ni namay dahi ade jadi tarumubian orang kaburu na bergerak lao pasahat pagday do jolo nakas di BG or pasahat tamu jabar tu sombolo ni nasi hafal hamu marganay isema halak asa tong unang torlaw marlujong ade ay wala song ni gudang grabe yung naraksahat jabar nah terus kemudian molo di Persinabulan no Persinabul sada kami madisi. Persinabul 2 sama ni Mario. Ngado ngasih pakatan nan. Do suruhan namin. Ya itu. Mabait tang yang mangan. Pinasaha man non tu upulukas. Ate. Rodo hoji. Rodo. Oh, muniro. Kamu ubah tu. Rodo. Ayo hupata. Namanukod daw. Terkecuali malah ala dong tori babuah iya. Asa binoto manggat. Ate. Iman don tugas na di sini. Jadi mengenai masalah napasahat to nanot timarak. Ya? Nunga nakan. Napasahat to timarak. Molo tu kita man mangisi napasahat to nanon marga molo tu tulatan non ana pasahat molo tu halaka mangisi no tu tulang ni parumaita alay kita man napasahat ayo nah molo dung dipasahat to tormula matong tu tetempan Nakuha ko si Galam kaya masadari rojo son ninna. Nakuha no pwede lusin nama. Ate unang gabi buang waktu posting kayo. Alay do. Alay mo lunung matutulak ta ano sude uduran ni hula-hula ta. Tor marbagi ma. Misalnya biga man humay hula-hula. Hula-hula na maramaran.
Hariannya torpasahat di mana? Si Huta Barat torpasahat tuh mana apalagi dohot akan asli rasa tormardalan sudah menyebarat ya. Itu teknis. Asa torboi dengan nang diulot ka parpea ni akka nama calo Ahok. Na terakhir musi silohonokku napasahat ton ipangguhingi akka panadayon. Panadayon alan 10 itu mula 10 itu torbekang guar-guar na ise. Tor pabuahian yarong lugu dihamu. Oh majalo ko pasatonon mga radihyak ko. Asa tor di tatap buah. Na imara di dok rohakku naboy tataringoti saunari pada sippo pakkubasyota ima sekaligusan nom maradopun rajani hula-hulata raja siti. Baru tambahan sian aman Maria. Nah, Jadi hasilnya tuh sudah baca lo. Sama review dot terbuka. Jadi napasahat to nanon imam pinggap panganan hula-hula asa to nang mas bahan tapi nasi berarti aman Mario pe pasahat to niyan no sinilokon mga tulijok kan pangalan lako ay sa pangalan to ka isa pas pas sih nene pas pas yan keluhan asa to berbahir nak say sini kan Di persidangan juga pas satu oh mana mah satu saya suruh nak ko mo jud san holding so kan pas lagi jadi di mara di rohai kulo bareni suhut sude akka suhut amuna ikumarulus ma iya kasih jalulus teh maupun nang sar ayarong pero kaulos ka main teh gobi mak kaulos nang sarbutikan ay itu coba ini kan coba semua so raja bere oh lo itu nandok apalagi sudah kena kok kapal standar nomor pariba adorak sohu pasatani tua ka panyaran kamu boru nami boru ayah godok kacahutan lumayan masih nasi dan kinongan boru nami bohado akan hotai kami bodo direkap pamunu main hatanamion bodo bohama pada pamunu main akan suluna usul do Siang ayo manglahon. siap manglahon do kan jadi mendadak mendulu pinauli itu pun prosedur jalan musian non paradehon pulau taulos sadar alana pisik do halo jadi ikut paradehon muna do doko kamu tu par catering asa dengan dibain asalas panganon nasi. Saat ini nak kritik mengenai masalah makanan ni, ayah dulu mesti sepatah makanan boleh bunga pakai. Jadi madeli di bahasa sitong na pakai to. Atas song nak kinomma, ama donot ka. Alai dang nyalang, Malayba, marisuang, nyalang dang roijur. Dia ngapiga hubera kapakai to song nomma kualitas. Jadi no maksud rupa ni paingot kamu. Namar niat na iyan non. Idokol yo 70 bek kamu lokong kamu ibain belga sa song nasangga. Kalau mobi pinanyaran ni pinoparlo kita jual selupa ko. Beharo ti siapa munuai. Banyaran Aisyah ay hamudo na molo denggar di bereng ka tamu teh hamu mat pakaian kelas rohana mamereng uli-uli na iyak kapanyaran ka benin na kan ade baru di hamu kapanyar bek kamu jalan semula beres kamu berjawab dia amar berjawab
Jangan dong be. Jadi saham mah itu tuh nambah bagi ke undangan nanti. Ay saya tagad cak petahatayan non. Ini nama tuh belakang deh. Kalau yang bunti na sudah mengakhir-akhir pinatolkas. Jadi baik kamu mah, biga mah. Aku udah tuh kita nomor anak dibilang aku bertuakan yang udah muna. Iduli namin, Pinoporyo Puta, Raja Napasang, Jabodetabek. Mulai din mga dihamu Raja namin di Panutulong muna, di Bulogta, di tanggal 20 siya, bulan obat na Lauron. Bulan noon, pulau kami dok dinggan. Jadi sama kita semonari, ima di nama bagi undangan kita. Ada orang suhu bagi kami undangan tuhamu haduli do ang idul nami. Molotung pesong dia no pangatur nami, kami harus untuk bolon. Lasmaro hamuna di si raja nami, mamerek kita dia ke situasi do kondisi. Ngata bodo nak kaning di acara parhusipota bulat nia lamatta. Jadi Bamolo, adongan nursi bangidom muna, bolas do kami na pangoloy alay atas sonom ma perdalan na. Upasat kami majo tu pinopar ni hahadoli undangan Pengurus pengurus Raja Napasang. Aku mau mencalo Papua sih. Apa? Siti mana? Atau ngasih share bagaimana? Banget tuh. Pinopar puta hahadoli oputon dagani opak kakak. Oke, harus kali-kali. Balik korora. Oh, boleh, beres mo. Una solo pupuli sige absen HP so. Oh, Pak. Main. Udah itu pinopar hahadoli opusadora. Tiga. Opak kakak obat tua. Mau tung tanggal 20 surat. Tahu nggak? Alana, kemarin gue apa aku? Lalu ulah kita sarung. Ayo, boleh mah. Tahu tuh sarung boleh dari aku. Ada orang tanggal 20 siap, tanggal 20 siap. Batu ada mas. Ayo habe no soni mah datum kita lah kota be opat dong. Ayo kalau mah. Banyak orang pendor di sana sih. Pinopar puta hahadoli opusugo opak kakak. Harus jalan gabi. Pinopar hahadoli Raja Napasang opak kakak. Tu pinopar Raja yang gidoli. Oputur ritar gede raja. Opak kakak, kalau kurang bodoh teban. Angidoli. Tordok kok mbak. Teban dulu bang ada. Ate tabang teban doi. Ate wah. Malay sa iyo ba? Halo kan bapak. Basta buro. Idor ni bobo sa na di foto pusadora. Kung minimal tutok do ba. Ang babalado amin usya ni Obat dunia. Kalau betul di aho. Ito ba ba na? Oh, Ay mo pusadora nagmukipan ng pwede. kita ada di ha. Gidoli to dagani. Si nomor referen. Una tortini. Oh, udah. Tadi, atau sudah ham hujpal. Jadi ina undangan tu hita Pinopar puta Raja Napasang do boru se Jabodetabek. Dihamu Raja ni dong sahotan nami. Molo tung hasuto bulpe narotu bagasta marsada-sada. Gabi majal horasate Raja ni dong sahotan. Ate, tapula sonari. Gabi majal horasate. Gue aku menomornya. Jadi tasongonima perdalan ni undangan molo arung dope naso sahat ready dope ambil sudo ngasu Oke, sudah be. Alai ala torok sopiga do hita numa. Ala hita dum nusian no tutu pa mangurupi akka hasuhut. Nao pa rumah tanggaon numa itu dengan non nang manyana dong absen. Roma nang kepala kup Roma torpiliti hamuma. Sudah pasti motor depan nang gabi longa. Alana di gedung pendawao gajang dunia. Alai song ni situasi na tempat kurang ahad sa ayang
Alam tibo do. orang tibo itu mau bisa tangan. Karung biasa bapak. Jadi ima, ay mau gulat kita tong ala pendek tong donin na do putih. Batu pagi itu Jadi ate tengok be mada jala unak terlambat kita. Alana sasong na torok kita non Dido sido honok kutuli. Dia kana hurang natahatai boy penon amat Joyce baru bapak tua nimu siap do manuturi. Fonti si benar Salma dengan nota makalan jala las rohani itu. Kalau nodo lo mesti roh aku tua itu ikut sehupa ingot to. Naula ba? Sotung terlambat. Ayang ko selesai pa masu-masu agak terlambat saut itu tugadong wala masalah alam mo tu gareja sotung gabe marisuang kalau jauh ade jadi song untuk kecil orang angguau ikut saddo yani ko ay konsekuen di badoma jadi imartila rupani dang boy bin na digeser nyusaha donian semaksimal mungkin lain ngasong ni jolo di kapakatem na sida do mararohon Raja Pemurota Sinaga ay ditong do di daerah Sumatera Timur do pulau di mulati ma dakpola masih sari tabe hita masih tusam mahita yang kaulau jadi alai kita lihat soni akan nasian bagasa roha do ya satong denggas sudi do tetap sini mak jadi bama Oleh itu betul. Sepengurus mujuan katai. Oh, itu ay kunin tong dah. Ini roh apa sih dia beho. Oleh itu madi hita salut. Oleh itu dia terakhir di doh sada ni roha sada ni tahi di hita. Nama mudah nak turun dah. Jelas ni roha do. Jadi berjolo tong dong beron nami buah-buah tidak memusi sederajat. Adong buah-buah hubek kami di grup. Raja Pasang. Oh itu. Aku niru adi kita. Semua ay nanatahulongi sodo bantuan. Siap dokter kita bersudur lagi sa pagkarat. Jadi ubek kami so doon harus na mat raja. No. Turuhan namin di araw nito sa lut na bukan napunta ka nila Raja Pasang siya mo tayo. Masuk betulian. Jadi soal itu mau kita deh Lukman dong dari sini kepala tidak boleh tahu tadi jadi alai itu belum pernah putuk pusadora anak kindiok kono pungkolesi anak kinok awo naburu awo bedorok kurang naburu yang naburu sudah orang tua itu deh pak. Maksud tu di sini, ada undo di pasar tamu udang tu pengurus. Laho tu lekta tanggal 2 sia. Alai mereka bujarum tu dagok podang ida mata ida rohainna. Molo tu semulu penduk pengurus alai sebe. Di mana tu haju tu ni so? Mana tu mana ada semua kelesa. Jadi kelas marokan. Namurat tanah-tanah ini ranking marsiranggo kan badat kepada ada bolu tu badat tado pada ada alai gitu dicatok ke marsiranggo bolu tu nak olak kau kan non di sini perwakilan ade kelas maruhat tas on boy nak kina di hutan do bolu pengisi pen menukir pami kan pengurus salah satu kalau wakil bisa Amani ba anay bonar ni ngay pakulingin nga. Halo. Dalam nunggu dong putusan. Pusarang kami pen non sila ko bang Song mangukil. Kaya te. Jadi mulai tiba sung lima, atas sung lima. Mana menutus? Jadi mulai tiba di ita sa lupa. Selas roha di ulauta namar tunggu raja pala di Tikyon. Anggo ulaut tanggal 20 sia sian hahaduli Pusadora ngayon si abang kamali ko si benakan ako la si tabak kuwe jalaw nga aga jangaw makatay do amat tapad ditan ya alay tijulon na riyon dere pang matabere dang pola natoro tarope hita pinok perput Raja Pasang lu buru si jabat
tunglak torok budi hita masih aturan alana di bagas roha kita nama rulaun han nama hamarangi bolorang disi apalah sahala kita nama hamarangi sahala anggita sahala hadulita agak arong kurang ini alai bawa benon ala soal situasi ini jadi dihami ke pengurusan nami ke depan om manalaho ngabui si aturan nami kalau mobi do aka informasi nong binain nariwani amata sekretaris aka informasi ni ulaun di hita Raja Napasang tabireng me jala mungkin dang sude hita pinoper Raja Napasang masuk di grup alai paling tidak di share ketua ni nama ropopu me itu nama ropopu ima informasi na binain amata sekretaris asabu ibereng oh tanggal nasaon ulaun ngadong asa mo nangarong be nasa rumpang sarong ya menutup kesesaat bagus kurang. Boy masih masuk kunan. Jala artinya tonggon non ending na tu pengurus, tu sekretaris. Isi don nomuarana sudah. Asa boy masih aturan. Tadi ngot di buah ni hahaduli nak kaning sana puta razana takang. Memang agak tersongok di beberapa ima di nang jungulu. Ormai di tadi. Aromai tak. Siang ketua RNSB Nomor 10 Pak tidak? Nah, jalan mana? Di mana tuh ketua RNSB si Bandung tuh? Memang ba odo pipinde ge berita ya bang kan nasugot jala ketua lagi itu luar negeri dok. Barang binotong nung mengatur manang nasungod dia. Ba rasa manang nasungod dia non alay nak kaning hubereng. Jadi hatai di grup pengurus, aman non dihitak ka pengurus om, agak semua baru doang waktu. Apa? Takas lu nata bodo, penasehat lain, baru mau dingkan, penasehat tak, penasehat di RNSB, lima abang popugebi, kuba ada di grup, garong itanggapi. Dia mana lah si bading gunot tujuan dari om. Alai manang nabu HP sebagai ketua mana RNSB Bandung, bajolo, women nona komunikasi jodoh ketua umum. Manang nasong dia no pangaturna jala informasi una bang manon manang nas gue menok kita makaraya diga tu dia arsene nate berarti sugu akong be guna ta apa jadi ima hurasa tadi ngot tusi ba lihat ka perkembangan Allah mabain rapat kita ba menyusul mahwet ora anggo satik kosna sugutin yang rapatnya do ham internal Pangma binabuha te. Turma bahas juga dari gamuk selesai anong mengganggu tukak parkada juamu. Asa tayo ba tua? Memang arok yan terutama mana neng sihatan tayo ma di tarbota. Martahiya do kami rapat sugut. Ale langsung lima situasi na. Ito do imana nak kaning. Sugut ni kot tu Cilidu sebagai wakil ketua, dohok ketua tim. Tadi dulu aing kan. Jadi Opu Lukas P berhalangan abang Opu Polip P aktor natuari jadi informasi urasa no nak perkembangan ni ka pumuata bu menu nak menyusul jadi alanya ka situasi dok alanya ka situasi jadi menyusul ba boy man non menyusul ka waktu jadi mah urasa ba sekaligus mah asai berarti ya sekaligus memahami hasutun untuk melihat rade Sautik ba mengenai masalah natu si Paturiot tan di bulan Pasugi pe adong apala koordinasi na takas pe makatai jadi nak pula terlalu berbaju dipikir ham ai kujul makatai do kami alana melalui Zoom ani dokonnya to mani Kristus di bayan majum alai dang di ay manang nabuhapi kon bentukot dolisan majalok kaharoro abay majo sudiano mo kung naburo pa ni tua manibinda buru sipa pumumuhangi ka narose Jakarta ningon di paradisoi di paradise ningon kan alay paling tidak atong kunadong mapersiapan di Matiti jadi sabar pa kita nak pula terlalu berbaju pikir kamu kami mengganggu konsentrasi na paling si desensi ahar jerok sekali juga
Anggoy rohnya Bapak Tua sekali mendayung 230 terlempai. Gimana? Nah ngadong rapat pengurus rapat perdana balas puisi tahatai alai Amere meta borsone Bapak Tua nak kaneng aka arong dihamiat ka tim nong pinilita arong akapakat yon berlanjut manyan tu siap kapakat yon. Jadi informasi tu na dua belah pihak. Walaupun ada penundaan waktu dak pola gabe gunung gabe beban nak umat. Cetak dua dibahas di dalam perdana rapat ni. Ima orang sama Bapak Tua kalau sorong be tidak. Ngarong be